Ағас түгел япраклы, Юкмәткеһе сифатлы, әүҙе ҡатлаулы. Был замана йомағы. Я нимә була ул әйтеп ҡаралы? Так, ҡатлаулы тиһегеҙ, япраҡлы тиһегеҙ, сифатлы. Был йән иҫәбен алыусының дәфтәре ул. Һеҙгә килмәнеме әле? Юк, вәкил ағай, килмәнеләр әле ҡалын дәфтәрҙәрен тотоп. Беҙ бит хәҙер интернет аша ғына яуап бирәбеҙ. Әйткәндәй, мин быйыл тәүгә ғаиләле булараҡ ҡатнаштым. Ә һеҙҙең нисәнсе Бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыу кампанияһы? Мин Рәсәйҙеке генә түгел, СССР заманындағы ла бер нисә компанияла ҡатнашҡан кеше. Ә шулай да килешерһегеҙ, моғайын, эш иҫәптә түгел, сифатта бит. Юҡ, сифатта ғына түгел, иҫәптә лә шул. Әүҙемерәк булайыҡ, ватандаштар. Мин башҡорт тиеп танышығыҙ. Эфирда башҡорттар. Достар, беҙҙең флешмобта ҡатнашығыҙ. Видеоларҙы социаль селтәргә Башкир Лайф, Башкирым быть модны, тамырың ҡайҙан тигән хэштегтар менән һалығыҙ. Мин Ямансарин Яғыпар Яңгилде улы. Оренбургская область, Куандырский район, село Байнадар, тау үҫкәнмен. Минең арыуым Ҡыпсаҡ. Ул ауылда ҡыпсаҡлар үҫтергәндәр, йәшәгәндәр. Көскә ҡаршы ул ауыл бөттө. Беҙҙең шәжәрәбеҙ бар 1555 йылдан. Ул беҙҙең шәжәрәбеҙ бар. Смакова Нафиса Әсүәт ҡыҙы. Оренбур өлкәһе Переволжский район Ҡотлөмбәт ауылында тыуып үҫкәнмен. Атайымдың атаһы яғынан, олатайым яғынан беҙ ҡапсаҡбыҙ, өләсәйем яғынан беҙ Бөрйөндәр. Вәкил ағай, бына сит илдә йәшәгән милләттәштәребеҙ халыҡ иҫәбен алыу кампанияһында ҡатнаша аламы икән? Был сара ул ғөмүмән Рәсәйҙә даими йәшәгәндәр өсөн генә. Ә бына сит илгә, ял итергә, эш буйынса барғандар, улар интернет аша үҙҙәрен яҙҙыра алалар. Аңлашылды. Әйҙәгеҙ, донъя хәбәрҙәренә күҙ һалайыҡ. Ҡурған өлкәһенең Сафакүл мәктәбе ҡарамағында Башҡорт йәкшәмбе мәктәбе асылды. Башҡорт теле мәҙәниәте, халҡыбыҙ тарихы буйынса дәрестәр урындағы педагог тарафынан аҙнаһына 3 тапҡыр төрлө йәш төркөмөндәге балаларға үткәреләсәк. Башҡортостан Милли музейында Башҡорт балаҫы исемле күргәҙмә асылды. Экспозицияның бер өлөшө милли оҫталарҙың боронғо эштәренән, икенсеһе Ағиҙел, Ебәк юл, Билбау ойошмаларының заманса балаҫтарынан әҙерләнгән. Күргәҙмә барышында балалар өсөн ҡыҙыҡлы интерактив программа эшләй. Бәләкәй бала һуғы буйынса оҫталыҡ дәрестәре уҙғарыла. Еҙем йылғаһы ярында Батырҙар рухы арт объекты асылды. Уны эшләүҙә Имәндәш ауылы ир-егеттәре әүҙемлек күрһәтте. Тарихи табын ырыуы ерҙәрен ҡурсалаусы Батыр рухлы ҡаһарман ата-бабаларыбыҙға бағышланған арт объекты булдырыуҙы Ришат Раян улы Шаймырҙанов етәкселегендәге СИК һағы ветерандары тәҡдим итә. 7 метрлы бағана урынлаштырылып, уны уратып таштан постамент эшләнгән. Уҡтың осона табын ырыуының ҡошы ҡарағыш ҡуйылды. Талантлы шағир Салауат Әбүзәрҙең Уҡлығаяға бағышланған шиғыры стеллаға яҙылды. Вәкил ағай, интернетта Өфө ҡәлғәһе 1000 ырыуы ерҙәренә һалынған тип яҙылған. Ысынлап та шулай микән? Нәҡ шулай. Уларҙың ерҙәре күп булған бит. Әллә күпме олоҫтан торған. Меңдәрҙең башлығы Ҡәнзәфәр бей икән? Ҡәнзәфәр бей башҡорттарҙан иң беренселәрҙән булып Аҡбаҡсаға барған. Һәм үҙ ерҙәренә жалобный грамота алып ҡайтҡан Тархан. Йәғни аҫабалығын раҫлатҡан бей ул. Бүздәк районнары Шишмә, Благовар бит инде татар районнарына керә дип уйлыйлар, даже республикада шундай мнение бар. Менә исследовать башлагач инде аңладык, что без татарлар түгел. Бүздәк районының Мировой судьяһы Ғүмәр Әндәрйәнов Ҡәнзәфәр бей нәҫеленән был тарихи хәҡиҡәткә башҡорт теленең төньяҡ көнбайышы диалектында һөйләшкән замандашыбыҙ. Үҙенең шәжәрә ағасын төҙөгәндә инана. Артабан ул Бүздәк районында Тархан тоҡомона ҡараған бик күп нәҫел тамырҙарын барлай. Исследовать башлагач инде аңладык, что без татарлар түгел. Типтәр это не значит, что татарин типтәр бу җирсез калган башҡортларны аңлата, ә җирсез калганбыз без, потому что менә Минзиләдән килгәнбез. Минзиләдән булгач, күбесе уйлыйлар Татарстаннан килгән икән, татарлар килгән дип. Ә Минзиләдә без
Мына Ахмат бейнең мына шәҗәрәсе бар 2013 елда гына таптылар Дистан бейнең малайы була, Дистан битен Канзафар бейнең малайы була. Менә шуннан аңладык инде без, что без башкортлар, мең башкортларына керәбез, менә шундый ачышлар эшләп, әлеге көндә шу аңлату эшләре алып барабыз халыкка. Гомәр Әндәрьянов кеүек үз асылына кайтучылар менән беррәттән яше буын араһында тәрбия эше алып баручылар да байтак. Улары фикеренсә үткәнде белмәй торып, киләсәк турында һүз йөртү мөмкин түгел. Милләттең рухын тәргедә. Рух булмайса милләт саклана алмай. Менә шул зур эшләр алып барыла бүген. Безнең меңне yerinde biz iş alıp barabız. Инде белүсә инде табыннар кузгалды. Бүтән әйтәйек башкорт нәселләре кузгала. Менә бу бүтә общий башкорт халкының рухын тәргедә тиеш. Рух булмайса безнең республиканы киләсәк буынды хаклап калып булмай. Канзафар бейдің нәсел тамырлары бүгін Башкортостандан тышы күрше Татарстан Республикаһы район калаларында да яшәй. Мәгълүм булуынса, мәңле ырыу вәкилләре халык ханы буенса табын менән Кыпсактардан калышып 3нче урынды биләй. Менә Канзафар бейдің урта Усманнан әйтеп үтәһем килә, менә Кулуев Ринат Ганисламовичтың шәҗәрәһе, ул уйды төзегән шушы шәҗәрәне. Аның оныклары, малайдары, аталары, Кортаталары бархыда Канзафар бейга менә Канзафар бейдің кодош малайына килеп кушылалар бархыда. Оша башка хараулар Канзафар бейдің тормыш һәм эшмәкәрлегенә арналган фәнни-гамәли конференциялар күтәрелде. Бугаса билдәһез булган тарихи биттәр асып алынды. Яңгыраган фикерләр нигезендә резолюция кабул ителде. Документта мең кабиләһе башкортларының тарихын артабанда өйрәнү бурысы куелды. Әйтелгәннәрдә хуплап, Иске Ябалыклы авылында Канзафар бейдің бюсты калкып сакты. Истәлекле комарткаларга бай Шишмә районында асыласакы туристик маршрут Ябалыклыны үдесенә алыр дип көтелә. Авылда бит тарихи фотолар аша тотыш дөньяга билдәле. Өстәвенә Канзафар бейдің нәселен дәвам итүчеләр дә бик күп. Картатайым сөйләвен сәзрәк безнең рух каян чыккан дигәнде беләйлек. Ул әйтә, без меңле урыгы Канзафар бейдің нәселе тейне. Шулан калагандар дип уйлыйм мин. Кине горурлык хистерәгән. Канзафар ата улы булганга аның улы булып исәпләнә. Ул бит минем атайым Канзафар, менә Канзафар тора. Шуның өчен горурланам инде. Канзафар бейді искә алу тантанаһында катнашучылар тарихи шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерүнең мөһимлеген аерым телгә алды. Халык тарихын яшь буынга yetkерү өчен узган сараны югары баһаланы. Объектта эше тик буның менән генә сикләнмәясәк тәелде осрашуда. Алдагы елларда Канзафар бей бюсты эргә тирәһен төзекләндерү, бында комплекс урнаштыру күзаллана. Вәкил агай, бына халык исәбен алу дигәндән бер мәрәкә искә килеп төште әле. Олатайдарымдың авылында бер әбей писер килһә, ишегеңде бикләп ултыр, югыйһә халым килә дип ишеген асмаган, катнашмаган. Бына шундай да кешеләр була икән. Репрессияның шауқымы ул. Мәгълүмат өчен сәйткерелмәһә, халык һәр бер яңалыкты авыр кабул итә. Һәр бер эштең шулай үзенең әтнәкәһе бар. Бына бүгенге студиябыз кунагы менән без тап шул әтнәкәләр турында һөйләшербез. Гатауллин Рөстәм Шакирьян улы, ихтисатчы, дәүләт хезмәткәре, җәмәгать эшмәкәре, сәсән һәм туган якты өйрәнүче. Дәүләт статистика федераль хезмәтенең Башкортстан Республика буенча территориаль органы җитәкчесе урынбасары. Рәсәй Федерациясе дәүләт гражданнар хезмәтенең 1нче класслы кәңәшчесе. Рәсәй һәм Башкортстан журналистлар союзы агзаһы. Башкортстандың аткаланган ихтисатчысы. Башкортстан Викимедиасылары төркеме агзаһы. Тел төрлелеген хаклау буенча милләттәр эшләре буенча федераль агентлыктың төп һүз Бөтен Рәсәй җәмәгать премия лауреаты. Ниһаять балыш цифрлаштырылган система буенча тормышка ашырылсак. Быелгы елгы халык исәбен алу безнең цифрлы технологиялар менән кулланыла, үз төрле усул, өсүһендә лә цифрлы технологиялар. Беренче борынгы гадәти усул исәпчеләр йортка килә, әмма элеккечә кагыт бланкага тултырмай, планшетка анкеталарды тултыра. Шулай ук элекке гадәти усул безнең исәп алу участкаларына кешеләр барып исәп ала торганлар анкеталарга ундала безнең планшеттар буласак һәм планшеттарга анкета тултырыласак һәм яңа усул һәр кем дәүләт хезмәттәре порталына инеп
исәп алу мөмкинлеге бар. Башкортстан күп милләтле республика. Менә монда милләтләрне билдәләүдә, уларның телен билдәләүдә ниндирәк алымдар кулланыла, нимәгә төп игътибар бирергә кирәк. Мәсәлән, ул марий икән, ләкин марий телен белмәй. Ул кем дип языла, туган телен кем дип языр икән ул кеше. Безнең Башкортстан Дагыстандан кала Рәсәйдә иң күп милләтле халык. Республикала яшәй. Инде һораударга килгәндә без 10-нчы, 11-нче, 12-нче һораудар телгә кагашлы. Телдәрне белү турында. Беренче һорау рус телен беләһеңме? Һәм менә беренче тапкыр инде аныклап һорайбыз. Башка нинди телдәрне беләһең? Шул турында һорала. Әйтәйек, мин башкорт телен беләм икән, мин башкорт телен беләм дип язамын. Һәм уны кулланаһыңмы көндәлек тормышыңда дигәнгә аныклап һорауга тагыла өстәп ни куям инде, кулланам дип. Һәм башка телдәрне кемдер нинди телдәрне белә, өч телгә тиклем өстәп язырга була инде. Һәм туган телең нинди тел дип һорала. Менә монда инде тагын кабатлап, мин үземнең туган телем башкорт телем дип язам инде. Ысынлап та әйткәнсә, кемдеңдер булуы ихтимал, әйтәйек, туган телен ул башкорт теле дип исәпләй, яки быны әйткәнсә марый теле дип исәпләйме, мисал өчен әйтәм инде. Әмма ләкин ул телде белмәүле ихтимал. Әмма ләкин телде көндәлек тормышта куллану турында һорау аныклау быелгы елда беренче тапкыр индерелә. Элекке халык исәбен алуларда ундай һорау юк иде. Телде куллануга килгәндә инде мин үземнең мисалда әйтәм, мин көндә иртән Юлдаш радиоһын тыңлайым, кисен мин телевидение тыңлайым, яңалыктарды тыңлайым, газет журналдары алдырам бит инде укыйм. Шулай булгас мин телде көндәлек тормышта кулланам дип әйтәм. Милләт турында һорау бар. Шуны әйтеп китәм инде, ысынлап та безнең дәүләттә милләт турында бер генә сара, ул халык исәбен алудагы саралар. Хәзер паспорттарда да калмай башлады. Паспортта калманы ул. Безнең башка төрле статистик мәгълүматларда йылганда ла ондай мәгълүматлар тулы бирелмәй. Шуңа күрә бердән-бер мәгълүмат сыганагы булып тора бу һорау анкетала. Безнең баштаттың сайтында һәм хакимиятләрнең сайтында исәп алу участкаларының адресы куелган, адресы, телефоны куелган. Улар безнең республикала 1235 исәп алу участка. Рөстәм Шакирянович, Вәкил Исмәгыйлович, һездән дә һорайм әле. Һезне туугандан алып, нисә тапкыр исәпкә алгандар икән? Билдәлеме, беләһегезме? Туугандан алып, мин исәпкә 70-нче елда ингәнмен. Әсәйем ул вакытта инструктор, контролер булып эшләгән. 79-нчы елдагы исәп алудың хезмәтендә мин үзебезнең менә Кировалагы техникумга укырга индем. Әсәйем тагын контролер булып эшләне һәм статистика итәкчесе малайым да әйдә укытаяк дигән. Шуның менән мин исәпче булып киттем. Һәм 2009-нчы елда инде районда эшләгәндә мин халык исәбендә катнаштым. Инде 2002-2010 елларда менә шул дәрәҗәлә бында республика кимәлендәге халык исәбен алуда оештыручы, итәкче, куратор буларак алып барамын. Быны минең был кимәлдә, был дәрәҗәлә 3нче халык исәбе. Минекен шуларга тагын 2 өстәргә кирәк. Республикала даими яшәп тә башка төбәктәрдә эшләгән, я булмаһа сәфәрдә булгандарга нисегрәк катнашырга ошо исәп алуда? Бердән ул республика яшәгән кешеләрнең үзләренең тугандары бар, гаиләһе бар. Әйтәйек, шул Себердәге эшләгән безнең ир-аттарның хатындары авылда бит инде, районда, Башкортстанда улар исәп алу үткәрә ала, яки чит илдә булгандарга. Һәм кемдәрнең инде теге дәүләт хезмәтләре порталында аккаунты бар, ә безнең республика яшәгән кешеләрнең 82%-ында андай аккаунтлар, итәп язмалары бар. Улар үзләре дөньяның нинди yerine bu карамастан дәүләт хезмәтләренә инеп, улар яшәгән Башкортстанда даими яшәгән адрестары буенча халык исәбен алуды үтә алалар. Беркем дә исәптән төшеп калмай. Без аларды барып
барбір исәпкә алабыз. Әмма ләкин ондай кешеләрнең мәгълүматы тулы булмай. Гыйльми телдә зәгыйф мәгълүмат була. Һез беләһегез инде. Шундай зәгыйф мәгълүматтар кәмрәк булсын өчен тырышабыз. Безгә шуның өстендә эшләргә кирәк, кешеләргә әйтергә кирәк инде. Һез барбір исәптән төшеп калмагыз. Без дә беләбез. Хатын-кыз нисә яшәгезне язабыз. Башка мәгълүматтар буенча һезнең белем кимәлегез, яшәү рәвешегез, нинди сыганактан тамак туйдыраһыгыз, шул мәгълүматтар булмасак, зәгыйф буласак. Рөстәм туган бик фәһемле һәм бүгенге көндә бик кирәкле мәгълүматларны безнең халыкка yetkirгәнегез өчен, тапшыруга килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Һаулык, эшегездә уңышлар, озын гомер теләйбез. Рәхмәт, амин. Һәм тагыла безнең тапшыруыбызның матур гына бер юлаһы бар, ул да булһа флешмоб. Һез дә уга кушылыгы әйдәгез. Кышсы була арыуым, ләмәт тамак авылым. Балык булып yetkәнсе әйдин һавын эскәнмен. 36 елдан ашты илгә хезмәт иткәнем. Шәп. Ә хәзер селфи. Карагыз. 1, 2, 3. Әле бөтә Рәсәй халык исәбен алу кампанияһы бара. Бына авылда яшәүселәр өчен ниндәйдер айрым һораулар каралган микән? Мәсәлән, күпме мал тоталар, бакса уңышы бармы, зурмы? Шәүрә, арабызда интернетта төнләгән кеше һин. Августта үткән бөтә Рәсәй авыл хуҗалыгы исәбен алу кампанияһы турында мәгълүматты күрмәнеңме? Әйе, искә төште. Яшел төстә кейинеп йөрүләренә бит. Әйе. Улар авыл хуҗалыгы тармагы торышы турында мәгълүмат иде. Әвәне авыл тарихы турында язмаларды. Безгә Азат Ярмуллин һөйләр. Рәхмәт студия, һаумыгыз мөхтәрәм милләттәштәр, башкорт авылдары тарихы менән сыккан ардаклы шәхестәр турында һөйләшүдә дәвам итәбез. Бүген без ардаклы башкорт дворяндары Солтановтар турында һөйләмәкчебез. Солтановтар бүләр башкорттары, Миңзәлә йәденең Мәстәй авылында яшәгәннәр. Бүген бу территория күреше Татарстанның Актаныш районына карай. Хәзерге көндә Мәстәй авылы бөткән. Солтановтар Башкортстан тарихында тәрән эз калдырган династия. Нәселде бүләр башкорты Габделъялил Солтанов башлап ебәрә. Ул хәрби хезмәттә дан казана. 12-нче бат адагында башкорт гаскәренең Польша походында катнаша. Фидакар хезмәте өчен поручик дәрәҗәһен ала. 1798 елдан 11-нче башкорт кантонын җитәкләй. Уның улдарлы хәрби хезмәтте һайлай. Майор Баязит Солтанов шулай ук 11-нче кантон башлыгы булып тора. Бынан тыш Миңзәлә йәдендә 5 тирмән, 3 поташ заводы тота. Гаскәр старшинаһы Мөхәммәд Рәхим Солтанов 11-нче башкорт кантонында хезмәт итә. 1724 елдан алып кантон менән идара итә. Баязит Солтановтың улдарынан Мөхәммәд Шәриф тәүдә 11-нче, унан 12-нче башкорт кантонын җитәкләй. Шаһимурат исемле улы 19-нче башкорт кантоны башында тора. Мөхәммәд Шәриф Солтановтың улдары ла югары казаныштарга ирешә. Арслангәрәй исемле улы Неплюев кадет корпусын тамамлай һәм 20-нче башкорт кантоны башлыгы була. Икенче улы Мөхәммәд Яр Солтанов Рәсәй мөселмандары диния назараты мөфтие буларак таныла. Мөфтийдің кесе улы Искәндәрбәк Солтанов 1917 елда Башкортстан мөхтәрияте өчен көрәштең алгы сафында була. Республика парламент агза итеп һайлана. 12 елда Башкортстан хөкүмәтенең юридик бүлеген җитәкләй. Вәкил агай, беләһегезме, хәзер өйдө тотышлайы я бер бүлмәне генә борынгы стилдә бидәү модага ингән. Бына һәрбер танышта тиерек шундай күренеш. Шәүрә, һинең үзеңнең дә мынамын дигән бидәүстәрең бар бит. Әйе, ысынлап та шулай, мин милли стилдәге бидәүстәрде күрһәм, ири дә төшәм. Кулга төшереп алмайынса, тыныслана алмайым. Беләһегезме, хатта кәсә ягыла тақырайып китә. Шулай. Туймазы районы Кандракул авылында яшәүче Раян Баһаутдинов дигән егет шундай ук фикердә. Ихатаһында үз исәбенә борынгы өй алган. Онда борынгы әйберләр топлаган. Һәм шуның нигезендә шәхси музей эшләгән.
әтиемнің елегіліктен балық тұтқан құралы тарту деп атала. Біздіңше тарту. Тарту, значит, салып тартып шығарасың, шушы құрал білен. Әмінсі біздің тілді шығыр деп атала. Урысша лебедка деп атала. Біздің халық, ауыл халқы тілінде баратка деп атала. Баратка деген сөз бір атқа деген сөз. Тартып жүртіге де бір ат, әйлендіріп, невотны тартырға да бір ат. Шының үшін бір атқа деген сөз қалған. Шығыр, основной оның назначениесі шығыр тартып шығара. Балық сетені шушында қойғанларда, балық біле тұлғаштың кілетке от білен бір бәләки жігітіні жүгірткенлер, шаптырғанлар, балықны бұшатып яғадан келген тағы тұтырғанлар. Бек бай тарихлы бұрынғы рух Қондыракөлдә яшәй. Қанлылар, әйлелер һәм башқалар. Минем нәсіл бик шундый тарихи, истәлекле нәсіл. Бабы қайдан башласақ, һәм минем бұнуқларға тикле келсек, 11 буын була. Елік қузалырға бірсіне-бірсі көршілер көршіге жүргенлер, бірсінікі янған, икенсінікі сүнген, бірсіне-бірсі қоз беріп, ұт беріп, шулайттырып, ел ұтсыз тұрмағанлар. Ел миш кімдәдір янып тұрған, кімдәдір ұт болған әр вақыт. Мишке ұт яғу, өзі бір әкиет. Мен өзімнің бала шақта қатырлайым, шушындай миш башында өсіп, миш ішінде ипи пішіргенні, шул ипini ашап, тейікмәк, күлшелеріні ашап, өскен кіші мен. Бүтін қатирелеріні туплап, шулай салған бұл әлекі бұрынғы әти әнилерімнің балықшы қалғысы йұрты. Пенсияға шыққаштын, ұруны дауам ететірған ұлыма деп йұрт салдым, ондан соң енді ақша қалмады, но пенсия ақшасы жетерлік, Аллаға шүкір. Шуңа енді бөліп кредитлар алып, шушы йұртны салырға ойладым. Балаларға истәлік мирас болсын дедім, внукларға особенне. Шушы артышны мен ұтыраудан алып шығып, мұнда отырттым. Ұтырауда ол бітті, чөнки аның өскен орнын су басты. Су басты да ол юққа шықты онда бітті. Шынан біз аны көшіріп отыртып қалдық мұна қамында өзе. Гүл жеміш тоже әлік бізде өсәдегі, оны тоже отырттым. Шунан соң алып қайттым, әлік бізде жирек оғашы көп өсәдірі, жирек оғашы бұйында Пара бірліген сәлі жуын түбінде, пара бірліген жүкә түбінде өсе, әлі жеретіні жоғарақ алып қайтып отырттым. Алла берса, олар тоже өсіп кетешектер. Бұна бит ниндей матур өй төҙөгән Раян ағай. Афарин, ҡулы лауыста, күңеле ләкин. Һәм рухаланыҡ. Әйе, милләттәштәр, беҙ ҙә йәнисәп алыуҙа рухи ныҡлығыбыҙҙы һәм берҙәмлекте күрһәтәйек. Үҙебеҙҙең ырыуыбыҙҙы, кемдәрҙең вариҫы икәнебеҙҙе онотмайыҡ. Хушығыҙ, ватандаштар. Хушығыҙ.